Esselamu alaikum, dobrodošli u 30. dio knjige Život Muhameda sallallahu alaihi wasallam. Autor knjige Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, Halifatul Mesih II za Ahmadija muslimansku zajednicu. Ovaj dio započinjemo pričom postupanje prema rodbini. Većina ljudi kad se ožene i osnuju svoje kućanstvo, vode više brige za svoju ženu i djecu, a zanemare svoje roditelje. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zato, da bi otklonio ovu grešku, često isticao zasluge služenja svojim roditeljima i našu dužnost da prema njima postupamo obzirno i ljubazno. Ebu Hurejra radijallahu anhu prenosi: jedan čovjek je došao časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i tražio da mu kaže ko od ljudi ima najviše pravo da se prema njemu lijepo postupa. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio: tvoja majka. Čovjek je pitao: a uz nju? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ponovio opet: tvoja majka. Čovjek je pitao po treći put: a poslije moje majke? A poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ponovio odgovor: tvoja majka. Kad ga je čovjek pitao četvrti put, onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: poslije nje tvoj otac i poslije njega najbliža rodbina, a poslije njih dalja rodbina. Poslanikovi roditelji i djedovi i nene umrli su dok je on bio još dijete. Roditelji nekih njegovih žena bili su međutim živi i on je uvijek prema njima postupao veoma obzirno i usluživao ih. Prilikom predaje Meke, kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ušao u grad kao pobjednički general, Ebu Bekr radijallahu anhu je doveo svog oca da se sretne s njim. On je rekao Ebu Bekru: zašto si uznemiravao svog oca da dođe meni? Ja bih mu rado sam došao. Jedan od njegovih govora bio je: nesretan je čovjek čiji roditelji dožive stare godine, a on propusti da čak i onda zaradi džennet, misleći da služenje svojim roditeljima, pogotovo kad dostignu stare godine, privlači Božiju milost i zato osoba kojoj se pruži prilika da služi svoje roditelje i onaj ko u cijelosti iskoristi ovu priliku, potvrđuje da je na ispravnom putu i primalac Božje milosti. Jedanput je jedan čovjek prigovarao časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kako njegova rodbina postaje sve više neprijateljska, što više dobrote pokazuje prema njima i što ih više tretira ljubazno. Oni mu više ne daju mira i što više naklonost pokazuje prema njima, oni se sve više ljute na njega. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ako je ono što ti kažeš istina, ti si vrlo sretan jer ćeš uvijek biti primalac Božje potpore. Jednom prilikom, kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjetovao ljude da daju sadaku, došao mu je jedan od njegovih ashaba, Ebu Talha Ensarija, i ponudio je voćnjak za sadaku. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio vrlo zadovoljan i uzviknuo je: kako lijepa sadaka, kako lijepa sadaka, kako lijepa sadaka, i dodao: ti si već dao u vakuf voćnjak za sadaku, a ja želim da ti to sada podijeliš među svojim siromašnim rodbinom. Jedan čovjek mu je došao nekom prilikom i rekao: o Allahov poslaniče, ja sam spreman da dam zavjet o hidžratu
i spreman sam da dam zavjet da ću učestvovati u džihadu, jer sam spreman da zaradim Božje zadovoljstvo. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pitao jesu li i jedno od njegovih roditelja živi i čovjek mu je rekao da su oboje živi. Onda je rekao: da li ti zaista želiš da Bog bude zadovoljan s tobom? I na čovjekov potvrdan odgovor poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: onda idi natrag svojim roditeljima i dobro ih služi. On je isticao kako i rodbina koja nije muslimanska jednako ima pravo da se prema njoj postupa ljubazno i obzirno kao i s rodbinom koji su muslimani. Jedna od Ebu Bekrovih žena koja nije bila muslimanka posjetila je svoju kćer Asmu. I ova je pitala časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem može li je služiti i dati joj poklone, na što je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio: sigurno, jer ona je tvoja majka. On je s velikim poštovanjem postupao ne samo prema svojoj bližnjoj rodbini, nego i čak prema daljnjoj rodbini i njegovim prijateljima. Kad god bi zaklao neku životinju, poslao bi komad mesa Hatidžinim radijallahu anha prijateljicama i rekao bi svojim ženama da ih nikad ne zaborave u ovakvim prilikama. Mnogo godina poslije Hatidžine radijallahu anhu smrti, kad je sjedio s nekim od svojih ashaba, Hatidžina sestra Hala došla je da ga vidi i tražila je dozvolu da uđe. Njen glas je u poslanikovim ušima zvučao kao Hatidžin i kad ga je čuo rekao je: o gospodaru, ovo je Hala, Hatidžina sestra. Zaista istinska ljubav se uvijek pokazuje tako što osoba ima naklonost i obzir prema svim onim koji su povezani s nekom osobom koju čovjek voli ili visoko poštuje. Anas bin Malik prenosi kad se je u toku putovanja našao u društvu Džarira bin Abdullaha i opazio je kako se ovaj posvetio tome da ga pazi, kao što sluga pazi svog gazdu. Pošto je Džarir bin Abdullah bio stariji od Anasa, ovaj je bio postiđen i izrazio je svoju neugodnost i rekao da Džarir to ne treba raditi. Džarir je odgovorio: ja sam posmatrao kako su predano Ensarije služili časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i budući da sam bio impresioniran njihovom predanošću i ljubavlju prema časnom poslaniku, obećao sam sebi da ću, ako se ikad dogodi da budem u društvu nekog Ensarije, služiti ga kao sluga. Ja zato sad obavljam svoju odlučnost i time nemoj zaustavljati. Ovaj događaj potvrđuje da se ljubav prema osobi koju neko voli prenosi i na one koje ona voli. Na isti način oni koji istinski poštuju svoje roditelje uvijek su popustljivi i obzirni prema onima koji su bili povezani s njihovim roditeljima kroz veze ljubavi ili odnosa. Jednom prilikom je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem naglasio kako je najviša vrlina za čovjeka da poštuje prijatelje svog oca. Među osobama kojima se obraćao bio je Abdullah bin Umar. Poslije mnogo godina, dok je išao na hodočašće, sreo se s nekim beduinom i predao mu svog konja i također mu poklonio turban. Jedan od njegovih drugova je vidio da je bio pretjerano velikodušan, jer bi beduin bio zadovoljan sa sitnicom. Abdullah bin Umar je rekao: ovaj čovjek je bio prijatelj mog oca, a ja sam čuo časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako kaže da je čovjekova najviša vrlina da poštuje prijatelje svog oca. या है उस यारे अजल
को खुद मेरे दिल की तलाश. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uvijek volio da se drži društva čestitih i ako bi opazio bilo kakvu slabost u nekom od svojih ashaba, on bi ga opomenuo blago i u privatnosti. Ebu Musa Ašari prenosi, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naveo primjer dobrih prijatelja i dobrog društva i loših prijatelja i lošeg društva i rekao: čovjek koji se drži društva sa čestitim ljudima je kao osoba koja nosi sa sobom miris. Ako uzme od toga, izvlači korist. Ako ga proda, ostvari zaradu od toga i ako ga samo čuva, uživa njegov miris. Čovjek koji se drži društva sa zlim osobama je kao onaj koji puše u peć s drvenim ugljem. Sve što može očekivati je da iskra sleti na njegovu odjeću i sve ih zapali, ili da gas koji drveni ugalj ispušta pomuti njegov mozak. On bi govorio da čovjekov karakter poprima osobine društva kojeg se drži i da zato trebamo voditi računa, da vrijeme provodimo u društvu dobrih. कोई जिसको है महमल की तलाश. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je vodio brigu da se zaštiti od posrtanja. Jednom prilikom je njegova žena Safija došla da ga vidi u džamiji. Kad je došlo vrijeme da se vrati kući, pomračilo se i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odlučio da je isprati do njene kuće. Na putu je prošao pored dvojice ljudi i želeći da kod njih izbjegne bilo kakvu sumnju u pogledu njegovog društva, on ih je zaustavio podižući veo s lica svoje žene i rekao: vidite, ovo je Safija, moja žena. Oni su rekli: o Allahov vjerovjesniče, zašto si pomislio da bismo imali bilo kakvo pogrešno shvatanje o tebi? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio: šejtan, to jeste zle misli, često kruži čovjekovom krvlju. Ja sam se bojao da to ne bi utjecalo na vašu vjeru. को है क्यों उसमें एक तिल की तलाश. आशिक़े सिफली को है क्यों उसमें एक तिल की तलाश. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikad nije volio da se šire glasine o propustu i nedostacima drugih i savjetovao je ljude da ne iznose u javnosti svoje propuste. On je govorio: ako neko prikrije grijehe drugog, Bog će prikriti njegove grijehe na sudnjem danu. I svaki od mojih sljedbenika može izbjeći posljedice svojih grešaka, to jeste istinskim pokajanjem i popravljanjem, osim onih koji sami oglašavaju svoje prijestupe. To je ovako objasnio: čovjek čini grijeh noću i Bog to prikrije. Ujutro on sreće svoje prijatelje i hvali se pred njima: ja sam uradio ovo prošle noći, ja sam uradio ono prošle noći, i tako sam razotkriva ono što je Bog prikrio. Neki ljudi nerazborito zamišljaju da im otkrivanje grijeha pomaže da se pokaju. Istina je da to samo dalje podstiče bestidnost. Grijeh je zlo i onaj ko sklizne u to i postane žrtva sramote i griže savjesti ima priliku da se kroz pokajanje uspne natrag na put čistoće i bogobojaznosti. Njegov primjer je primjer osobe koja je bila zavedena zlom, ali je progonjena bogobojaznošću i čim se ukaže prilika, zlo biva nadvladano i grešnik se penje natrag
prema krijepnosti. Oni međutim koji razglašavaju svoje grijehove i ponose se s tim gube svaki osjećaj za dobro i zlo i postaju nesposobni da se pokaju. Jednom prilikom je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao neki čovjek i rekao: ja sam kriv za blud. Ovo je po islamskom zakonu kažnjeno kad se prikladnim dokazima ustanovi da je tačno. Čuvši čovjekovo priznanje, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se okrenuo od njega i počeo se zanimati nečim drugim. Mislio je da mu ukaže na to da je u takvom slučaju prikladan lijek bio pokajanje, a ne javno priznanje. Ali čovjek ovo nije shvatio i zamišljajući da ga časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije čuo, otišao je i stao ispred njega, obraćajući mu se ponovo priznanjem. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se ponovo okrenuo od njega, ali je čovjek opet otišao i stao ispred njega i ponovo iskazao priznanje. Kad je ovo uradio 4 puta, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: volio bi da ovaj čovjek nije proglasio svoj grijeh dok Bog ne pokaže svoju volju što se tiče njega, ali pošto je on ponovio svoje priznanje 4 puta, ja sam primoran da poduzmem mjere. Onda je dodao: ovaj čovjek je sam priznao i nije bio optužen od žene o kojoj on daje priznanje. Treba pitati ovu ženu, iako ona poriče krivnju, nemojte joj ništa reći i samo ovaj čovjek treba biti kažnjen u skladu s priznanjem. Ali ako ona prizna, ona također treba biti kažnjena. Bila je praksa časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da slijedi zakon Tevrata u stvarima o kojima učenje Kur'ana još nije objašnjeno i pošto Tevrat propisuje da bludnik treba biti kamenovan na smrt, on je proglasio kaznu tom čovjeku koja je bila prikladna. Kad je kazna trebala biti provedena, čovjek je pokušao da pobjegne, ali su ga ljudi gonili i proveli kaznu. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao za ovo, osudio je taj postupak. Rekao je da je čovjek bio kažnjen prema njegovom ličnom priznanju. Njegovo nastojanje da pobjegne bilo je zapravo opozivanje priznanja i zato nije trebao biti podvrgnut kazni koja mu je zadana samo na račun njegovog priznanja. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio da se šerijat odnosi samo na očite postupke. Tokom rata grupa muslimana je došla nasprem nekog nemuslimana koji je čekao u zasjedi na osamljenom mjestu i kad god bi našao osamljenog muslimana, on bi ga napao i ubio. Ovom prilikom ga je Usama bin Zeid gonio. I nakon što ga je pretekao, izvukao je sablju da ga ubije. Kad je čovjek uvidio da nema nikakvog izlaza i da ne može pobjeći, ponovio je prvi dio muslimanskog očitovanja vjere: La ilahe illallah, nema drugog Boga osim Allaha. I time pokazao da je primio islam. Usama se nije obazrao na ovo i ubio ga je. Kad je ovaj među ostalim događajima ovog vojnog pohoda prenesen časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, on je poslao po Usamu i ispitivao ga. Nakon što je on potvrdio ono što je preneseno o ovom događaju, poslanik je rekao: kako će biti s tobom na sudnjem danu kad njegovo la ilahe illallah bude svjedočilo protiv tebe? Usama je odgovorio: o Allahov vjerovjesniče, taj čovjek je bio ubica muslimana i njegovo proglašavanje da je musliman bilo je samo zbog straha od smrti.
Ali je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nastavio ponavljati: Usama, kako će biti s tobom kad la ilahe illallah ovog čovjeka bude svjedočilo protiv tebe na sudnjem danu? Time je mislio reći da će Bog tražiti odgovornost od Usame za smrt ovog čovjeka, jer iako je bio kriv za ubistvo muslimana, njegovo svjedočenje la ilahe illallah bilo je dokaz da se pokajao za svoja nedjela. Zatim je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Zašto nisi otvorio njegovo srce da vidiš da li on govori istinu ili ne? Onda nastavio ponavljati: Kako ćeš ti odgovoriti na sudnjem danu kad njegovo la ilaha illallah bude svjedočilo protiv tebe? Usama je rekao, čuvši poslanika da ovo ponavlja toliko puta, želio sam da sam ja tog dana primio islam i da nisam bio kriv za ono što je bilo optužba protiv mene. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uvijek bio spreman da oprosti ljudima njihove propuste i prijestupe. Jedna od takvih osoba bila je jedna koja se bavila klevetanjem protiv njegove žene Ajše radijallahu anha, a koja je finansijski ovisila o milostinji Ebu Bekra radijallahu anhu, Ajšinog oca. Kad je neistina o optužbi protiv Ajše bila jasno utvrđena, Ebu Bekr radijallahu anhu je prestao izdržavati ovu osobu. Šta bi neko drugi uradio sa ovakvom osobom? Možda bi je ubio. No Ebu Bekr radijallahu anhu je samo odlučio da joj više ne daje opskrbu. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao za ono što je Ebu Bekr uradio, razgovarao je s njim i istakao da ne priliči da osoba kao što je Ebu Bekr radijallahu anhu, iako je ovaj čovjek počinio grijeh, liši tu osobu materijalnih sredstava zbog njenog grijeha. Na to je Ebu Bekr nastavio davati za izdržavanje ovog čovjeka. Stigli smo do kraja i ovog dijela, do narednog. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. आस्ताने का मिजाज बदलेंगे हम इस नए जमाने का ज़हे नसीब के मेरा लहू भी काम आए मुझे जुनू है चरागे हरम